بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلينكي وري قري برنوتا تفسير جلت أرقمتن بقاس كيس انجيشارا درسين كنياران تانا درسي سورة الناس يخانو قل أعوذ برب الناس جانين بسم الله الرحمن الرحيم جلقبني مقا ربي رحمتنا ما قدو خان أكان معرفتات هيدي قل جيا محمد أعوذ نين تيفما يخانو نين مقام فدجي قل أعوذ نين مقام فدجي برب الناس ربي نمات التيم مقام فدا يخانو ربين خالقا نمات التيم مقام فدا وما نماججو يخانو قدسا أعوذ برب الناس ربي نمات التيم مقام فدجي يخان ربي نماتين تيفما ربي المنما ومين تيفما جي ملك الناس ربي سنو موتي نما خته ربي نما ومسون موتي نما خته إسسنين تيفما جين إله الناس ربي قبرما نما خته ماس إله الناس قبرما نما خته إسسنين انتي فمجين من شر الوسواس همتو شيطان نمتي حساسات هيترا همتو شيطان نمتي حساسات هيترا الخناس ديبي آخته شيطاني سن ديبي آخته دختا آخته ججو يوخان بودا آنا آخته اللي نجاني بودا آنا آخته وقات ذكري قوتي ندفا hoggaati zikrii goote if duuba deebi'a hoggaati zikrii irraa hafuura baafatte takkaa'uu calliftee irraanfatte si dhufeeti si waswaasa hoggaati zikrii seente sif duuba deebi'a khannaas jaaniin khannaas jechuun akkas dhufeetiif duuba deebi'a isa san hamtuu isa saniitirraa rabbii na uumetti rabbii nama uume rabbii gartee gaa mootii namaa teessan rabbii gabbaramaa namaa teessan ittiin saniiniin tiifama jiin alladhii shaytaantichi namatti deddeebi'u nama waswaasu inni sun yuwaswisu kahasaasu fi suduuri innaasi qoma namaa keeysatti kanamatti hasaasu kanamatti hin mul'anne jechu allazii yuwaswisu inni sunuu kanamatti hasaasu fi suduuri innaasi qoma namaa keeysa kanamatti hasaasu من الجنة والناس شيطان سوني جني في نمر خته جني في نمر خته شيطان تجسن الرا ربتي مغان فدجئني جيججو قل أعوذ برب الناس سورانتني آية جايف كيسا قبدي آية جايف كيسا قبدي سورانتن سورة مدينة داتي ججو مدينة بوته sababa itti buute qabdimmaa sababa itti buute sababaan quraanni kun suuraa mu'awwazateeni rabbi qul a'uudhu birabbin naasii fi qul a'uudhu birabbil falaq sababa nabi muhammad irratti bu'eefii jira sababaan sunis nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam dhukkubsachaa ture yeroo hedduu dhukkubsachaa ture sihirii itti godhame dhukkubni sihiriitu itti godhame sihiriin itti godhamte haga nabiyyiin dhukkubsatee hanga inni wahiin dalagu jiraaf iftaa homaa dalagutti hin jirre akka nama bursusa yookaan waan tokko keessa galee dunquqquun itti jirtu salaatutti hin jira faadhaaf iftaa uka inni immoo salaatutti hin jiraan warra isaa wajjiin jira iftaa uka inni warra isaa birillee hin jirre waan akkas akkasii takkaa irra gahe jechu dhukkubsatee akkasitti
quraana kana rabbiin itti buuse rabbiin quraana kanaan falfalli sun akka irraa hiikamute seenaan isaadha namtichi sihirii itti godhe Aasim ibn Labiid jaaniin isaatu sihirii itti godhe Aisha radiyallahu ta'ala anha waggaa odeessitu nabiyyiin dhukkubsate jette dhukkubsateeti rabbi kadhatee gaafa booda rabbi kadhaa san irraa qeebale rabbiin kadhaa san irraa qeebale ji'ee jette baraashaan nabiyyiin ka'ee maal agartee jennaan nama lamaatu na dhufee alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nam lamaatu na dhufee nam lamaa dhufee jarri kuni malaayikaadha warri dhufe kun malaayika tokko dhufee mataa kiyya kara gubbaatiin na gubbaa taa'ee anaa rafu jiru kaan dhufee miila jala taa'ee walitti haasawan je khagadiitis kaan dubbisee kaanis kaan dubbise abo gurbaan kun maalte muhammadiin kun yorraa dhukkubsatee jira maalte jenna aboo bar namaatu falfala itti dalagani eenyu itti dalage woo namtichi yahudii jechu tokko Aasim Waliid Khajaan isaa itti dalage bar eeysa akkana bar kunoo waan akkana haada kanaati itti guduunfaneefiiti itti qaraaniifi barkasitti gartee gaa eela gandaa barii fulaan san keessa darbanii achi jira jaaniini akkasitti na gubbaa haasawanii dubbiin gaanarraa hiikatte jee nabiin ka'e ganama sahaabota wajjiin dhaqanii deemaniiti waan san achi keessaa baasanii sihiriin san akkasitti irraa hiikatte rabbiin ayata kana itti buuse yeroo hunda qara'uu jalqabe jechuun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababaan ayanni quraana kana qul a'uuzu birabbin naasii fi qul a'uuzu birabbil falaq itti bu'an sababa kanarratti buute jechuudha. Asirratti gaa sihiriin namatti ni qabatti waan juuta ka sihiriin warri sihirii godhu sihiriin namanni qabatti miidhaa hin fiddummoo yoo rabbiin fichisiise malee isiin humaa naman gootu hayyama rabbiitiin malee واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر جري شيطانا سيري شيطانا نما برسيس وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله هم تنقروتو نمن قبطو فدي ربيتي ملي هم تون نمن قبطو حتى ومو يسين سيري نمن قبط إفر راهي خونو سيري خدن دامو ماليو جنة خران سيري اتفر راهي خني نجرة خرا مشروع خرا قدام إسلام ما دانيس نجرة خا إسلام ما نالا مو خم فلفلا سيق قدام فلفل مكة هي خورا شركة إني فلفلا نما قدام توكو فلفل مكة إني سيق قدام سنين في الرادي بسويالون شركة دا أكو منام تجا فلفلا قدود خانمو سيرين هي كمون ذكري قرآناتي في ذكري في قرآنا أكسما دعاء قرتيجا رقياداتي جرا أكسما ماس خان قرتيجا مخافي وانا دداتي دواء ولتي دلقمي خان قرتيجا وربيع وان كان ولتي كتاب الراجوراني دواء دان قدن وانا كنا خنا جرا خان سهري دان هي خموجتشو egaa seenaan isiidha waan akkanaa kana qabdi rabbiin minal jinnati wannaasii je duuba wanni waswaasaa kun qoma namaa keessatti ka waswaasu jinnii fi namarraa ka tahee je rabbiin minal jinnati wannaas je namaa fi jinniin الذي يوسوس في صدور الناس قوم نما خيستي هاسوا جيبا قوم نما خيستي نمتي هاسوا شيطانا في شيطان جني في نمر راخته هيجي دوبا نمني أكمل قوم نما سيني قوم نما خيسا نمتي هاساسو دندها جنان واعترض بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس إنما يوسوس في صدورهم الجنة جني داتو كمنا ما خيسا سينيها سوى جنة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم نبي صلى الله عليه وسلم شيطاني
ilma namaa kanarraa bakka dhiigni deemu hunda keessa deema je duuba ilmi namaa hoo eeysaan qoma namaa seenee hasaasaa yoo jaan lakkiisa ilmi namaa ujiiba بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر ثم تصل وسوستهم إلى القلب أكنج علمنا ما ظاهر مخنا نمان جاء وان جوسن حساسين إساتن مظاهراتي قوم خيس سينين جؤوني إسما إني ظاهران اتحساستنا قوم خيس تغتفيتي bakka silaa shayxaantichi qoma keessa taa'ee itti hasaawusan qalbii namaa tana keessatti hafsee eega addayaanis bakka san itti dhagahamti yeroo yerootti waan san yaadata waswaasa itti taatee keessatti hafti jechuudha qoma namaa keessatti tazaahiraan dubbatamti santu qoma keessatti hafee itti deddeebi'ee yaadata waan qalbii isa shaakalaa jechuudha akkaataa itti hamtuu dalagan namtichi itti hasaase akkatti waan namaa fuudhan tooftaa itti waa hatan tooftaa itti nama kana gaqqabanii nama kana jalatti hin bulchan cabsanii abbaa irri akkatti nama kana miidhan akkatti nama kana saaman akkatti waan akkanaa kana zaahira goree inni mari'ateen hoggaa adda deema wanti sun qalbii keessatti hoggaa hafte sanumaatu akkuma shayxaanni qalbii keessa seenee waswaasu sanitti tanamaatun illeen assartee keessatti hafte saniif jedhaniya eegaa buliyan kiyya darsiin har'aan tanaa kana fakkaataa درسي اتئان هقول اتديبنتي وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم